Soceng constituency arlo rong asara to aphan appointment certificate alo keron pon nizang kare bianglong mate Soceng constituency arlo rong asar ke do anaphan sarkar wen ke pathik pe appointment certificate alo ron pon bangso jai meg mati jong ni phaing kore sirke barni hamren multi utility building a thingno along si paman pon sonsi MSc hatsing rong pharare deng panse bangso appointment certificate alo pi pazir pon bangso long kadu kawe pharu sira thomke pra sirke arong chukima sara tum che tong dun lapen habi pin popen dang lo ke bang jiar ni koposon se rong asara sai ke cheklem ponang jima apu thak tamya alang le tumpen che than chimom padopon bang solong MSc hatsing rong pharpen japon si rong asara phan video sorian par tame certificate kelong le lang ato phan stame kelong pe japan alang le pen lam the chechak pon MSc hatsing rong pharpen rada phan non ke bang ji sengkan ki mia kar domate ahir jume pajir pon si suri ni reng kore ke thama pharman calendar tame ing pupon melong MLA rup singh teron MSc hatsing rong phar ward commissioner long kendro hanse VDC chairman joy singh ro ex board chairman richardson hanse ward commissioner lahore singh ro lapen ke thekining atum che tong nun se mesen me at pen pachun pon hamren pe rostam ki nang kilo abirta malong news ini dak rong asara phan ni village council labangso methang sola jong kachari labangso appointment letter kiron pon long labang ke lituma CM Dr. Tiram Rohang lapen dak Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma alang litum kachapadu pon lo lasi dak bangke nili homosi kadu we rong paru ke thom bangdo setame pinia bangke rong paru isira rong thong kera sirkep apayan sinang le chorang lapen nangeli jilang dolang lapen jahaka rong bangke mane hala sensas hot kapuri donde athenon karbetum ke kimi rong cheseng dogok lase alang litum phasamen litum ke pilong aje phan siklem pon bom lo lapen labangso jakong na pi labang ele tum dak 6 schedule rona teng lo 6 schedule 1954 18 November hala so ele tum phan nang panong pilor labang so kachari mithang rong ru kachari jakong lo ladak aron kapathik pon si hala so rona teng ben si ele tum karbeng long ton mas council pen 6 schedule jakong teng ben si pini kaduk we arong sa dame chechari chetalom pon long po bisa kidar kaduk we ala panchayat pen non 6 schedule kachapre ko panchayat bangke dak bangke ilitum sikse dolong nan pos dak ilitum ke mithang karbia tum ke haku pentame mithang solajong nim rokom bisar kidar dokok halaso bisar kidar teng se klem bon podak ilitum pinpo lapen habi lapen rong asar long alang litum komiti bang sirkep do alang litum penam bong bangsi chingwai chingsai po lapen bang sirkep long bong inde bangke tek muchet sonsi pinang po ketok elang dunang po atheli tum karbia tum ke haku pena bangke mane ketok mane record ka veda jonia ki sihini ka tora dokok lo sedame non labangso pini letum laso siksedul laso jakong pipen abang ke letum methang kecok che ma kelang cari ji hal hoi aron tame dak aron alu pidun krai lo bang puting dong sarma hal so teng se alang letum klem pon po nona rong asar tu mapan pini certificate di pon la so long kopine council pen kopine kerap pidun ji la son dom labang ke kachini ya teng plote dak bang ke ki piponain dolo la pen non la bange la so bange village code ansi picholang la pen next bange ni tum village council seng pon po village council nang seng la hada bange chairman do po la pen ka prek kaching thora war sain dame rong along si ka pele et nangi ron do kok po la si haso teng po ta lang litum si non prang pada bange pawara bange the chet po ate rong paching thor nang dame lang litum sola jong action plan che do long po chokro long po la si ani jutang arona bangke nang bad bom lo la se la so teng balang litum cerong te litum rong aru tok no rong ta ching thu pon pop senil ning thela kan tini non nang kele no la se la so ta ke tini fransi ka do we nang litum media korte tum bharan ta menil ning kan kimi la pen christmas kardom pajire ko la se ka do we sulang do kar biara do an la pen dak nele homosi so chengra do an tame an so se ke bang jilang ning kan reng dok reng ni man pen ke dolong ya paneli arna mangno suri akhir jume hang si ning kang sam kadom kado we pen rong saramai pan pini kana government pen karbeno termas council pen dak soceng consensus angkang ronlong lo la si pini pen bangke government recognize pan lang tung rong along ke claim ke dam ning kado ko bila dak si arondo la sorona teng pen claim pen si rong rup kacelang ponjia pan ka pangthir ponjia pan lam pen government pen pini sonse pon lo la panchayat pen la sectional traditional la so gachipre ko pipi la ke 62 la ponchayat alam dele deji la bang 62 long itum rong ru ko chari pon dak habido pin podo rong sardo ase recognition phansi government phan pusi government tum la so alu banang pila kwana jakong pi pon non la so ta so jakong ke hada guideline do guideline teng pen da po rong sar tum thang ke claim pon dia jakong an ma bang ke la guideline long se dak so teng se claim pon nang po
ni tum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.